hodnicima Muzeja Jugoslavije i danas se čuju bojni pokliči revolucionara, Titovo napred i zveckanje kristalnih čaša sa elegantnih novogodišnjih proslava. Plakati pozivaju na otpor, logoraške uniforme svedoče o najtežim danima jugoslovenskih zarobljenika, a oružje zvecka u svojim koricama. Sa druge strane šepure se filigramski stočići, kamenje doneto sa meseca porcelanske kompleti, pokloni koje je Josip Broz Tito dobijao od stranih i domaćih delegacija. Njegova maršalska uniforma još uvek je perfektno ispeglana, fotoaparati stoji spremni da naprave novu fotografiju, zabeleže novi trenutak. Kompleksom koji čine muzej 25. maj, Stari muzej i Kuća cveća, ore se glasovi i radnika i ratnika. Na samom kraju, u tišini o jednom vremenu koje je prošlo, svedoči Kuća cveća, mesto na kome su Tito i Jovanka Broz sahranjeni. Muzej Jugoslavije danas čuva sećanje na jednu zemlju koje više nema, ali od koje svi vučemo korene.